Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akep prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen akep prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Wah, kalau nggak ada di lemah nih, Bro. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu malu nih.
Pun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan kesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling kakutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pak luko pangkyang ngawur kewajiban. Tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pak luko pangkyang ngawur kewajiban. Tiang nyerah ya tempat kita jaminan. 예, 기분 자기 utang. Kondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Pak, bakal utang ini belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih buka pintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bayar nang Pak. Aduh. Buang Pak, buang Pak, buang. Mengengken utang kan Pak. Buang Pak, kayang ini bayar, kayang ini bayar. Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani kau. Kayak ini urusan. Depan kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayak ini urusan Bang. Lugra ide dange sareng
sinamian boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Tidak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli
atuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di gitu-gitu tak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
mane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi dugas beli nuturang rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lembu sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara ken beli ngadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh ya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lemu maksa yang iba beli kau kena
yen nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden neng ngelasing tain kuangan, makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Mulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman, yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ulun padu kaya Tuai manam semahi, moga si domangku lak do karya
lan pariku aksamo tunong lan langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehi pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan Apa sujatine tolik nude beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Kuno belok ke walau seradolan patilah Mungkin cueca kelawan Mangkiunang po kita menadijan panggul mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan Apa sujatine tolik nuke beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan Apa sujatine tolik nuke beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mangdene imbang
hang jani titipan ide yang widi tua karma arte iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang. Hang jani titipan ide yang widi tua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang. Nyarengin pamargi ngiring berbagi saking dasar hati lan mangahi tulus sarang mapupul sangkaning
hati sayang gane mangkin pacang memergi pesisir angine ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahing mejan ketibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine Yak siang uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai wah ring pesirapan Wentana ale bagan masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu Kebatang rasa pemargine Yak siang uluke puniki Dan kerasa ngetelye peninggalane Sesak rasa tan sida nyiratan Wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai wah ring pesirapan Wentana ale bagan masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga duh yang wini punapi puniki duh yang wini ijening pemargi Mando ipon sami memanggil rahayu
kelan sujati sangat tresnain tiang nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine ulian peleh tiang abade ilo megaten tresna Raganadi jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Mejani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Mejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi ngampurang dewek beli nyakitin adi Jani dadi ampahan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sujati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnane ne malu tresnane harapan Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli Mejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi ngampurang dewek beli nyakitin adi Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang tresnan beli Mejani sapi buena sayang beli kerasetan si adi ngampurang dewek beli nyakitin adi Yang tu sing
si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Nawang lakar ke kene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga jani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah Jaston lega sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi antakan tutin subah kena ramah dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik Kuriang kasta iraga jani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi antakan tutin subah kena ramah muliang kasta iraga jani tu sing jodoh Peraman adi sing rela adi nyerah Jaston lega sing lega tresnane jani tandem apang tu sing adi antakan tutin subah kena ramah melahang malu melajah bangsa kentawan peteng lemah
Pangtu sing elah, pangtu sing campa, pangtu sing paling carleak ojog lemah, sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak duduk. Merasa genep nawang sastra, adungang malu dadi kelawan dise, pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kale, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan. Pakyane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sedeng sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sedre ngundang sekale niskale melahan mandra belikat bicara langsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung sedre ngundang sekale niskale melahan mandra belikat bicara langsingkan di pesu berduga. Segenep nawang sastra, adungang malu dadi kelawan dise, pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kale, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan. Pakyane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sedeng sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sedre ngundang sekale niskale melahan mandra belikat bicara langsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung sedre ngundang sekale niskale melahan mandra belikat bicara
apa tagih kal belian ulian susuk uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadagan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesuk dadagan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan